I idemo, novogodišnje sviranje Kurcu, drugari. Prošla nam je Nova godina i Božić i ide prvi klip iz serijala Sviranje Kurcu. Pa da ga ne tupimo mnogo, nego da pređemo odmah na stvar. Friendovi moji dragi, zapratite me na društvenim mrežama, bacite sub na ovaj ludački kanal Epskulirska poljoprivredna erotika, a bacite sub također i na moj glavni kanal, drugari, LP Fun and Games. I krećemo u akciju. Pa kaže ovako. Zima prođe i novogodišnji praznici takođe, a meni se želudac razvuko i stomačina mi od ždranjena dođe. Samo me sišta neka i za novu godinu i Božić strava, a i vala ne jedem čorbice od brokoli i izelice sam prava, jebi ga. Stomak se od me sište na do, a od ladne špriceri sam i u facu bio pod bo. Žena mi naravno kenjala što sam toliko rano izjeo, pa morala go džada sprema i onda oko novu godinu nema ba te popodne da drema. Ja joj kažem, ženo jebi ga, tela si se udaješ i sad ti je to ta porodična idila, kad za novogodišnji praznici mora raniš svoga muža debila. Ja se naravno našalih, pa neću pljujem sebe. A ona reče, ma pravo si rekao. A men mi dođe krivo pa joj kažem, vala moj te golemo peko. Ona krene da mi spominje i mamu i tatu i ja se uplaših će nastavi s familiju i po mome bratu. No ipak beše joj žao jer kao nova godina je sada pa ajde ne kenjam mnogo, nego me samo još jednom pogleda onako strogo. Ja si okrenuh u novogodišnje teme da sa ženči izgladimo odnosi i da u novoj ne bude dileme. Ukrsi i lampioni me povodiše iz sranje, a i na njivu ću si sprovedem produžni pa da mi svetli moje seosko imanje. No setih se da će nam se oko Božić dovlikuju i tasti tašta i odmah mi pritisak ripi i negativna postade moja mašta. Al rekoh jebi ga, ću pregrmi mi to uz godžašljivku prepečenicu, a i tasta ću si napijem i da u miru onda uživam u taštinu jednogodišnju gibanicu. Svake godine je tašta spremi i donese nam je za Božić sa sneki sira iz Maksi, a ona se već oladila i tašta reče kao to je zbog to što mnogo sporo vozio onaj taksi. No radujem se novoj godini i Božiću uvijek iskreno iz srca i duše, a i posle Božiću testiramo ona viseća mesa što se u pušnicu suše. Osta tuga u srcu golema, jel naravno žal za novim stihom zaborava nema. I naravno, friendovi moji, u duhu ovog klipa idemo sa mnogo glupim vicima i ovog puta onako većina su kratki. Pa da ne mrsimo mnogo muda, da pređemo odmah na stvar. Kaže ovako. Kaže, jednog dana kiša je padala 2 dana. Kaže, šeta se senilni deda parkom i ugleda dečaka koji sedi na klupi. O, buci, buci, baš si mi sladak mali, a kako se zoveš? A mali mu odgovara, Zdravko. Deda, pa ti se zoveš isto kao i moj unuk Damir. Jedan kratak sad kaže, dođi mi da uzem pištolj i obesim se. I sad kaže, vozila zmija bicikl i ne iđe na Medu. I sad Meda onako sav zbunjen. Pa kako ti voziš bicikl kad nemaš nogi bre zmijo? Kako to? Zmija, evo te gle stvarno, i pade s bicikla. Koliko glupo znači. Sad kaže ovako, na nekom prijemu onako elitnom ono, napucana elita i jedna domaćica se obraća uglednom gospodinu. Kaže, ponudila bih vam neko piće, ali znam da ste vi predsjednik udruženja antialkoholičara. Ne, nisam, odgovara taj gospodin. Ja sam predsjednik udruženja koje se bori protiv prostitucije. Sjetila sam se sad. Ma znala sam da vas nečim ne smem ponuditi. I sad jedan dedica, onako jadan, krki, slabašni dedica, eto tako, ide i došao kod doktora i onako jadan, slabašnim, drhtavim glasom se požali doktor. Doktore, jako sam oslabio u zadnje vreme. Svu sam snagu izgubio. Pa vi ste skoro bili ovdje i prepisao sam vam bočicu vitamina, reče doktor.
čudi me da niste povratili snagu ni malo. Pa nisam imao snage da otvorim bočicu. Za kraj jedan mnogo glup kaže: išao narkoman šumom koja ne postoji. I to je bilo to, friendovi moji dragi, nadam se da se video dopao. Ako jeste, lupite like, bacite sub na moj kanal, bacite sub i na moj glavni kanal, drugari moji, LP Fun and Games, i gledamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav od mene i sve najbolje, drugari. Ćao se!